nemški dabi so fenomenalni. The best, čeprav zdaj, ko jih Yu-Gi-Oh! Nemški dab je top. Najboljši opening preveden to ste otroci, ki ste poslušali RTL 2. Naruto! It was literally just Naruto. To je bil RTL 2, ne? To ste videli, tam mladi poslušali. Ja, zato poznam nemško. Ali pa Cartoon Network, One Piece, ne, 4Kids, One Piece, prvi opening. A je bil, kaj, v nemščini? Ne, čist drugačen, kot pa to, kaj smo dobili, like... Če One Piece opening ni VR, ni One Piece. Ni VR. Pa se ne, se za določene dabe animejev celo pravijo, da so angleški boljši. Italija zmaga. Don't listen to the Japanese one. Go and do the English one. It's so fucking... Ali pa tist, ki je meme, the one where the English dub people had all the freedom. It's Grozljivka. Ghost Tales. To je pač pravi mim je to. Ja, ono, ko so se norca delali. Oh my... I love the kid that doesn't know how to talk. She's like... Še posebej dobro izpadajo tisti anime, ki imajo mogoče zahodno kulturo noter, pa nimajo pravih sejujev, ki bi znali uprizoriti to kulturo. In potem dobijo dejansko na zahodu voice actorje, ki pa prihajajo iz te kulture in potem, recimo Samurai Champloo je dober primer. Najbolj očitna dva drugače, Bakano, pa The Great Pretender. Ja? Pač oba dva se tudi dogajata, ne? Vse to je res, ja. The Great Pretender, sem gledal. In ne vem, no, vsaj tisti, ki so gledali v dabu, si pravijo, da je ful boljše, no, z tega vidika. I wouldn't know. Also Yu-Gi-Oh! Če je dub, jaz bom gledala rajš dub. Sam problem je, da googling is hard. How do I download that anime? Se zdaj že imaš kaj? Zdaj imaš na Netflixu. Se imaš streaming servise, like Crunchyroll. Pa to je pa spet problem, ne, kater streaming servis za katere anime, ne? No, Crunchyroll, ki je itak zdaj pod Sonyjem, je dobil še full več licenc, ne? Torej, I have to invest. Literally you can... Crunchyroll mislim, da je like 4-5 evrov na mesec, something like that. So that's manageable. Sam, kam imam zdaj druge hobije, zdaj imam Genshin Impact. Ne, sem več drugi live, ne hobije. To je second life, basically. Honestly, jaz sem imela burnout, right? In sem se odločila, da bom januarja free. Pač zaradi tega, ker itak ni conventional. Yes. In prav nisem začela Genshin Impacta prej igrati, zaradi tega, ker sem vedela, da bo pač velik cajta vzel. In sem bila pripravljena, da ta cajt vodi Genshin Impact. In pa zakaj pa sem začela? Ker sem hodila na conventionje, polovico cosplayerjev je bilo Genshin. So vsi cosplaye Genshina. Vsi artisteli Genshin Impact.